Ledli, i ovo je sada bilo neoprezno od naše sredine. Ledli, i da vidimo 11-terac Lovren. Lovren je malo zakačio u prolazu Ćoa Ledlija i evo 11-terca za Velšane. Evo žutog kartona za Dejana Lovrena. Evo problema za našu reprezentaciju. 2 žuta naših stopera u 20 minuta utakmice i fantastična prilika za Gareta Bale'a. Evo to, mislim da se nema šta tu prigovoriti. Zakasnio je sa dolaskom, ali greška je napravljena puno prije. Nije se smio ovako prošetati jednostavno kroz sredinu. Ledli tamo su zaboravili naši na njega. Bale i Pletikosa. Može li nas Plete spasiti? Zna kako Bale puca jer je bio u Tottenhamu 1 godinu dana. Bale i to je 1-0 Velsa. 21. minuta. Velšani vode 1-0. 4. pogodak Gareta Bale'a koji je najbolji strijelac ove naše skupine. Modrić. Olić prema Eduardu. Na drugoj strani Mandžukić i blokirali su to. Blokirali su to ovoga trenutka ipak Velšani, ali imamo novu priliku za nalete. Lovren je potegnuo. Lovren i 1-1! Evo ga! Lovren, drugi njegov pogodak. 77. minuta, ma zadnji vlak je već bio da zabijemo to. Ajmo, dečki! Pogledajmo to još jednom. Eduardo, Mandžukić, blokirao je to Ganter i onda je vratio tu loptu ipak Mandžukić ovdje za Lovrena koji je to potegao iz ovog prostora ovdje. Malo je pokriven bio Majhil kao da nije vidio tu loptu, imala je onu svoju čudnu putanju i Lovren je zabio svoj drugi pogodak za reprezentaciju. Tamo je dao Malti 2011. i evo nam malo osmijeha na lica napokon. Olić, još jedna povratna lopta, Eduardo, da! 87. minuta, zlatni naš Dudu, 2-1, ma zabio je u Osijeku, zabio je i ovdje, evo ga, 27. njegov pogodak, Hrvatska je okrenula utakmicu. Pogledajmo to još jedan put. Modrić je tu pronašao Olića. Koliko smo samo tih ubačaja s ove lijeve strane imali u drugom poluvremenu koji su nam tako nedostajali u prvome i onda je prekrasno primirio tu loptu. Eduardo spustio je na onu svoju zlatnu ljevicu i zabio kroz noge Majhila. 27. njegov pogodak za reprezentaciju. Hrvatska je nadomak 3 boda u Svonsiju.